Nay, sabidong mo't tay gemuka ka. Agsabido nga kaon, tapasig apan nakapaay kan ayat ni masagsagrap kao. Anya? Laklakayan kan, ayat pa'y laang ti pagparparikutam. Ay unay daytan kaka. Sarbag kayaw akabalay kao. Anyat problema yon, tay? No personal na gamit. Sa bibiyangan. Dito'y lang ti pangidul-duli na kiti sa guys. Ikaw, nawang mo dyan. Nagipanan niyaw. Ket no at dalita buok yaw. Unay daytan kaka. Sagutan da kayo gagayem iti maysa pakasaritaan, akadaw yan amapaspasamak ngayon kampang linglingay. Hinggagaraman mo saan, daytoy ket pakasursuruan, pakatinggaran, ken pakarayawan. Isursurat ken iti direksyon ni Jocelyn Oblero. Manipod iti Triple R Productions iti YouTube channel Jor Drama Tips TV. O neretan kaka. Naimbag nga oras yamin papagayam. Sakmay na shout out kani Bogart ti Dominican Baguio City. Kastamet ang makablawan di Family Aerial da Bundala kan Rosete. Manipod iti Triple R Productions. Isagot ka na kayo ti Jor Drama Tips TV YouTube channel. Ti makaparay awa pakasaritaan ngayon surat ti guest writer tayo ani Wilson Reyes Marcos na paulwan iti agpulo kanto. Dito'y drama tayo. O naydaytan kaka. Un Mayor. Umaya kita matlag. Okay, bye-bye. Asin na di kinasarita, lakay. Ni Mayor bakal. Anya timbaga na. Ape nga bigbigat ng mawag. Ado ka no tinaawat ti munisipyo a relief goals ang nagkapo ka na iti na duma-duma civic organization. Da kami ka no kakapitanan iti mapan mang pick up iti para ka na iti iturayan mi abarangkay. Asino nga iti kaduam amapan? Uno, mangayab ka kadag iti kakagawad mo? Ay, sana. Saklat ng ti mapan bakit? Di jeep ta ti paglungana ka mapan. Kaisunton ti pangikarga ka iti maalak relief goods. Anya? Apaya saan adya lugan ti barangay ti usarem ang mapan mangala kadag iti relief goods? Kan mangayab ka kumaa ti kaduam akagawad. Masulok ti mapan bakit? Iso saan na masapol ang mangayabak pa iti kadwak. Ay na, nabando ka kanagnak na. Ay, ngam sa nabalay, oray kat nakadano nakmatlaangan ito'y barangay hall. Kadyo, naggapwam aya, takas taunay mo ti bannog mo adimteng dito'y barangay hall. Naggapuak man at jay balay na sekretarya na nangalak iti barangay clearance. Nakaadayo jay balay na. Sa sumangkaadayo manan ito barangay hall a pagpapirmaak ni Apo Kapitan. Anya? Umay ka agpapirma ti barangay clearance kini Kapitan? Wag ada pa kasapulak unay kagawan. Pasensyakan kadyo. Ngam saan ka makapapirma ita kini Kapitan? Alya, kaapay kagawan. Gaputa saan pa may dito'y barangay hall. Aw-awagan me ngam dimot sumungsungbat. Alya, kasanong na. Ay tinasaya at danuno mo ni Balayda bareng madanon mo. Ay, orayan apanang paringat yung kada kamay akabaranggayan niyaw. Basta, kasta una ti banog ko anagnag na. Kalpasan na. Baunan nakpay ama pa ni Balay na Kapitan. Ay. No kasapulam ti pirma ni Apo Kapitan. Ay ke ano sa muna ti mapan mang birok ken kuana kadyo. Alain kan,
Ang mga no di mo madano ni Jebalayda, no agbayag-bayag ka. Unay daytan. Mabit lang, umayan. Sino nga tati umay mangistorbo? Ayaw dito eh. Unay na bandog ka. Permi pati pa nakawaw ka. Dila mabalin ti makiinom paneng. Anya? May kakadilaang dito itapno makiinom, itidanom, mangkadyo. Ada na pating agagarak. Isungay mayak. Gapu ti kaadayo to ibalayaw iti barangay hall. Permi ti bandog ka. Alan kapitana. Painumin na ko na iti dalumiyaw kas na mawawak launa. Ala, mabiit laang tenak mangalay ti inumam. Urayan nak Nakbangalay ti inumam ko na. Remuar ba ito? Pangalaan na nga iti na nga inumag. Rayak latan. Talaga na bandungak mawawak unay. At tuwin ti danom nga inumam, mangkadyo. Bottled water ba na ito? Ang yaman nakaapo kapitana. Ay na. Una yun, apan nakawaw mo, mangkadyo. Ay na. Namin pinsan mo't nga intangad mo, tintud ko adanom. Urayak na bang aran. Mawawak namin ulay. Ay na. Agyaman nakitintud mo adanom paneng. Saan ka nga agyaman, mangkadyo? Tadabayad na reje ininom mo adanom. Adabayad na. Ay unay day tangkaka. Para danom laang pabayadan pa. Gapo ta bottled water dayjay. Magatgatang saan ang madawdawat. Inalak iti unag tistor ko dayjay. Iso ang masapul abayadan nyo. Unay daytan. Awan pagbayad ko Ay isublik laangan. Anya? Kasano ko mga isubleyo kat ininom yun? Isbuk tay kargak mo't laang iti nagyanan na. Ayunay mo, daytan kaka. Naangaw kayo mo't. Maditi kasta nga angaw yu. Saan ko ang magustuhan? Adak magustuhan ti panang singir mo kanyak. No, amukla pabayadam dyadanam. Ilan anusak na kumat at tatiwaw ko itaya. Nawanon ti adu sa umangkadyo, bayadan nyo kit din. Tay kunadan, business is business. Awan ginayuman, awan kinabagyan, awan kinarubaan, no negosyo ti pagsasaritaan. Ay, unay daytan. Pabusta na bambanuga ka nagnag na anapan ni barangay hall. Sa akman ang nagnag na ngay may dito balayaw. Sa kalpasan na pagastusan nakpay nga po intended mo nga ininom ko adanam. Ay, laban awan ko matisingir kada kayo amang kadyo. Nawan ko mamuti ininom nyo alakok adanom. Ala, bayadan nyo kit din. Ay, unay daytan. Sige malangan. Manungay, si bayan di ininom ka. 25 pesos laan. Nagngilan. Bahayan mo tandi dakkel agalaw mo dakkel soft drinks. Ay, nag-soft drinks sakla ko may tayan. Kastamot lang. Kanginan na nila ako mananaw. Antaw ti 25. Agpulo kan tao. Anya tinta namiti mo, mangkadyo? Ulito man, jak na awatan Apay adi kamot makatagarin. Anya tinta namitim yo, kunak. Kunak, napimpintas ka kumapay. No saan unay ang nangina tilakaw. Ay na, uray nangina dagiti lakok, adala tamot may lawan agumatan. O sige, pumanaw kay laangan. Tamangan no makaisawa nga kiti pagluksawan nyo. Di nakpapanawon kay mayak diti balayaw da agpapirmaak iti barangay clearance kanya apo kapitan. Anya? Kasta aya? Iso ano matmaturaw.
Di naman balin ariingam, tapirmaan na to ilala ka barangay clearance ka ni sekretarya. Ay na, malas mulat tamang kadyo, tawan ti asawa kita dito'y balay. Napanan na. Napan ni munisipyo, pinayaban ni Apo Mayor, dagiti amin, akakapitan. Unay taytan kaka. Ay, talaga kinibinak ti malas itangal daw. Agam, agore ka man panay. Anya nga tati ibaga ni Apo Mayor ka nagiti kakapitanay. Diyak amo Diyak ibagbaga. Amangan no di na kayat ti pumanaw, numaamuan na a relief goods, tinapan innala ti asawak ija munisipyo. Agtantanamitim ka mo latan panay. Anya ka tintanamitim mo. Awan nga rod nila kay ko, iso mabalin yun ti pumanaw. Paning, ada kaon. Umay ka man paning. Apay ayan nadakan lakay. Nagadungot dun ti karga ta jeep. Wan bakit? Kanagupan mi amin na kakapitan. Sakti kaduan tinaawat na relief goods. Para kadagiti kabaranggayan tayo. Sakti kagayiman unay ni Mayor. Apaw, nagmayatan no kasta. O sige, pakaamam nga rudon dagiti kakagawad mo. Tapno may bunungan dagiti a relief goods kadagiti na apektaran iti napalabas sa bagyo. Agor ka. Isirat na pa iti balay dagiti amin nga insangpot ko a relief goods. Taapay? Nakita nga adda important adilata kas kada noodles. Ilasing taragjay kat kukwatan taon. Ilakom to ikichanggita tapno agbali na kwarta. Anya? Agkupit ka manan? Manano ko awan mo't makakita sa balay. Sige kiday, umay ka, isirek tayo ti balay na giti na alak a relief gowns. Unay daytan kaka? Wan, Mayor. Sige nga, Rod. Bye. Gagawad sipaut. Ay. Kadyaw. Apay nagsubli ka dito barangay hall. Kaputa, awan mat ni Kapitan iti balay da. Isaan nagsubliak dito'y dito'y kun nga urayan. Ay nakadyaw, sigurado adi mo mauray ni Kapitan dito'y barangay hall. Takaaw-awag ni Mayor kat imbaga na pinayaban na amin ida akakapitan. Alya, uray daytan ka. Lukas ta, sa anak na ta makapapirma ka ni Kapitan. Ay na, talaga kinibin nagtimalas na itingal daw. No, adda malas. Adamot buenas kadyo. Ta amuyo ka day. No anyat rason ang nagpaayab ni Apo Mayor kadagiti kakapitan. Anya nga, kagawad. Napandain nala dagiti ayuda tayo ang naapiktaran itinapalabas a bagyo. Agpasaw. Ay, agsubli ak karon iti balay na kapitan ta inakalaan ng tipan nakabagay. Panata, nailasin ta aminan nga imported adilata. Kas kada imported ang noodles, panay. Idulin mo amin na kita iti cabinet. Ay nalakay. Uri di apartor. Ikatampalat na iti lupot. Nagito iti ikargam. Unay daytan kaka. Naglaing kamutan ngagkupit. Abusta, kupitan ti awag daking ka. Dagiti daduma ka barangayan tayo. Gapo iti kinalaing mo ngagkupit. Just kiki di dagiti amang pampanagan kanya iti kupitan. Dantal daw na kanya. Anya? Asina, nagiti mangibagbagaman kupitanak. Ni Mauro kun intong. Isut ibagbagada ka no, kinimang kadyo. Anya? Ay, salot dagiti adwa. Talaga kontrabida na iti biyak ko. Dan tulat na pang balis ko karakwara. Anya kumamot nga ti pang balis mo kada intong kun Mauro. No kasapulan dan to ti barangay clearance. Never ngekaktoy da. Unay daytan Walang lakay. bakit. Isaw, ti pang balis ko karagiti mangkon-kontra kanya. Itag man, no di dan tumot lag korno kanya.
Aglalo no kasapulan dan to ti barangay clearance. Anya? Anya ti kunam kagawad Pinong. Indiritso ni Kapitan Sarabusab iti balayda dagiti ayuda. Anapan na innalay yung munisipyo. Ay, saan mabalin aday ta? Naglaing mutan ni Kapitan Nukasta. Ay, wan, umayak mut. Sige kagawad. Agdadaanon tayo latang aruda ni balayda Kapitan. Okay, bye. Naitulin amin ang nipanay na iti pinili mi nga ayuda. Anapan ko inalay dilay. No manok ko makit. Naalami amin na iti batikulang kanadalam na. Lay, adamay. Ay, baglakid din na. May sublimin iti jeep ko na itinsirak mi itaya. Sinaksako nga ayuda dito balay. Apaw, kapitan, umayak ba? Na, limot. Mangkadyo rita. Kung naitay ti asawa kay may dito, awanak. Ito may kumagpapirma iti barangay clearance. Umayak mal, kapitan. Mabit lang, mangkadyo. Mayoy. Ay, agyaman na ka. Nadanon ka matlangan, apo kapitan. Pasensya kayo. No, dinak nadanon ni tayo, mangkadyo. Muto yan tayo barangay clearance na pirma ako. Kapitan. Dito, pirmahan yung arudan. Ay, Nalakakla pirmaan, no, awan lakit iti pilawag, iti tao nga umay agpapirma. Dito, napirma ako. Ato, iti barangay clearance mo, mangkadyo. ay na, agyaman na kap. Sige nga roda, mangkadyo. Inkan, iti pakasapulam, iti data barangay clearance. Kap. Oh, di ka manakirin. Ada pa sa bali ang kagarak. Malaksin iti panagpapirmak iti clearance. Isa din ako managdagan na pumanaw. Anya pa nga iti kagaram, mangkadyo. Ay, hey. Ni, mangbangir pa ti isam mo. Sige, ibaga mo, nanya pa ti kagaram, tanay. Ado pa iti rumbang sikaswag. Nadamag ka. Para ka na kami akabaranggayan yaw. Ada iti jeep yaw nga ayuda. Ha? Isa tangay adak mo't laangan dito. Ala akaunti pan nakabagik. Anya? Ay, sana mabalin naman kanyo. Nas ka na mornos pa nga muna nagitinagnagan na iti napiktaran ti bagyo. Sakpay nga ibunong mi nagiti nga ayuda. Anya, lukasta, di kayo pa'y agibunang kap. Saan ba ya? Iyura-yulatan no kaano kami nga agibunong. Ay, unay-day kan. Agsubli-subli akaon. Kasta unay bandong kaon. Dalang arudain. Diyo pa'y laibunong. Unay-day tan. Anya, Kapitan? Saan asapasap? Amaikan dagiti kabaranggayan tayo iti ayuda? Kastangag pa sa kagawan. Nang iti lang nagkaro ti panakapiktar na ti ikan tayo. Unangam nakaad-adumot di ayuda na awat yaw. Agpapanpay. Siyak ti mapaturay siyak ti kapitan. Understood? Sige no isuto ko na yaw nga marami di so. Ay ngam an-anuntay ngay nga rod dagiti saan tayo nga ibunong, Kapitan. Ay, kukwatay ton Ganun? Jak kayat nga agigidan to nga umay dagiti mapagasatan nga umawat iti ayuda. Masapula saggay santo lang iti umay tapno sana crowded. Anya? Ilis tayo nagiti napakaruan iti bagyo karag iti sektoryaw kagawan.
sa kunto arisitan, no pilyan, no sino kanakwada ti maikan iti ayuda. Anya. Ti sa maruna maikan iti ayuda kaya taon sa bali, no sana ni Milyo Kiram. Sarunwan to daan sing, Simpor, kun Donato. Kapitan! Kapitan! Oh, apay kagawan? Ada sayang guseng kadagiti nakaawatan iti ayuda. Anya, ti sayang guseng da. Apay kano nga awan ti imported adilata kada noodles kadagiti naibunong yu ang nakasupot. Idinto ta iti kabangibang a barangay ket addamet. Anya? Dayta tidakkel a question da ka. Kan question mi meten aken ka akagawad mo. Apay ngay ngagpayso ta awan. Idinto ta agpapadamot dagiti barangay ang maikan iti imported adilata kada noodles. O apay ngay dito itaawan. Salot kayo amin namang damdamag kanya kiti dayta. Anya ta mo ngay. No anya ti adday ti supot. Iso. Ano sanang dagiti kabaranggayan tayo no anya ti linaon na. Dayta lati bagbagayo anusan. Saan nga ta kinupit yung manan dagiti imported adilata kada imported a noodles kapitan. Ken amuyo ado tagpungpungtot ita a kabaranggayan tayo apakay ramanan ni Mang Kadyaw. Tapay. Gapo ta awan kanumot tinaganda iti listaan ti umaawat iti ayuda. Idinto ta naapiktaran da kanumot iti simmang bay abagyaw. Amaw, no anya ti rason na jak inaraman ida kagawan. Anya nga iti rason kapitan sa rabusab. Gaputa amin ang iti awan nagan na isuda dagiti saan idi nang ipuntos kanya. So pagan anok kan idi ti ayuda ngay. Na, unay mo daytan kaka. Kapitan! Kapitan Sarabusab! Ah, Ne. Anda kakaduwa na nagtagipang or. Sabtan nyo ida kakawan. Ibagam, karagiti tanong tayo. ay masapula dumanon da kapitan. Amun tayo, nanya ti problema da. Apay nga men. Talaga, amadeti sorsoram a kapitan. Nagbalin kamot na kopitan. Bagay unay ti apelido Masarabusab. Salud ka man kadaw. Apay basta't paragsasaw kanya. Kapitan apay. Nga bunungan amin. Gapaw, kamaluksaw kami ti saan mo panangiraman ni tinagan may nga umawat itayuda. Uy, madimot ang amin dayta. Adda na kagatang akabaranggayan tayo iti mismo tersinayaw. Karagiti important adilata kada noodles. Ako na magaya. Kapada nagiti na irelip iti kabangibang tayo abarangay. Mas awak. Anya? Dito ila ang White awan. kapitan. Ay, awan dayto So, barangay. makapungtut kami Ano kanakaya. ka makapungtod kami no kasa? Pang-uran da kaita. Ay, wow. Tawara isot pakabalutan may. Pang-uri Kakadwa! Darupan tayo ni Kopitan Sarabusab! Ay, sini. Ay, Ay, saan? Yakay ti mapaparo. Timarayan! Kamatin tayo, kakadwa! Unang detan kaka, agpulukan, Kapitan Sarabusa. Napaklan kan tumat ngamin Kupitan, Kapitan, gunggunam. Madimot nga agpaiso reta aramid no, Kopitan. Ay, stay, Kapitan. Masapul nga ipaay mo iti usto nga serbisyo karagiti kabaranggayan. Bueno, di tayo kagayem, tinagpatinggan, ti pakasaritaan, ngayon surat, ti guest writer tayo, ani Wilson Reyes Marcos, na paulwan iti, agpulukan to. Dito'y drama tayo, unay daytan kaka, agyaman kami itin kay panang tarabay.